Anya laki din. Aldawan, ngam adda ka pa'y laan nakatugaw di ta pagidam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau ama panagtrabaho. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matira saon ta apay adi mo kaya ti mapanagtrabaho ti Riyaw. Ay, adda sakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. Adda sakit ko nga anxiety. Anya, adda sakit mo nga ansayat eh. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa urang bakit? Anya? Ay, uwan. Panagreknak at maputangak mo na mapanagtrabaho. Anya? Uwan, panagreknak at maputangak mo na rumwar. Anya? Panagreknak at maputangak mo na amakidupong kadagiti na tao. Ha? Panagreknak at kaslasana ko na tao. Salbag ka ti Riyaw. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga anxiety? Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Hasino ko mati doktor anang check up kan ka ti Riyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta! Nay kumait. Apay nga agtapis ka nga, urang bakit? Ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang lukluko ti amom nga ramidan. Uncle, nakatugaw ka mat ngagmaymay sa diti paraangan niyo. Kun madlaw anaw nagtipang panunutin niyo. Adda nga min sakit ko, banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo kunam Uncle Teryo? Wen, adda. Grabe ti sakit ko, grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Uncle? Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle? Wen barok, makariknak iti panagbutang. Kay kayat ko tagmaymay siya. Anya? Kaslalaalya pa yan di panagkita kin ni antim nga urang. Asos. Delikado nga rudan ano kasta, Uncle? Kat nagpa-check up kayo na iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kay adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Diyak pa'y nga ron nakagatang. Tawan mo't paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dak dito'y paraangan nga agpampanunaw. No sa dino ti pangalak iti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo tayo kayo ti paggatang iti agas yung Uncle. Ay no kasta. Ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Uncle. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tani, nakakaasi ka mo. Ay, uray mangtid ka lang iti limagas o tapisaws. Umdasan na paggatang ko iti agas ka, oh. Mabitlangar lang ka la. Ikan kayo ti kwarta, mitamot lang. Ay, agiyaman nak, bani ka anakan. Apayan ti Riyaw. Kunakmano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak, kinresita ti doktor nga agas ka, urang bakit? Anya? Inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak? Wen, urang bakit? 3 times a day ti panagtumar ko iti agas, sigon kin ni Dr. Teryo. Anya? May sa abuti ti arak iti agsapa, may samot abuti ti arak iti aldaw, kan may samot abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. Ay na, Teryaw. Napukawan ti limbang ti panunot mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko tagmay sa urang bakay. Nasken at umarukon ti agas ka. Tapno sana kumaro ti sakit ka nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yu tatang. Di kamutan makitkita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adang amin sakit ka, huwag na anak ka. Anya? Ada sakit yu tatang?
Anya ko madayta sakit. Anxiety. Anya? Ada sakit yo nga anxiety, tatang? Wen, anak ko. Grabe ang sakit na ita. Makapamauyong, makapamagtik. Kat, amo ka din ni nanang dayta sakit yo, tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, wen na anak ko. Anyat marikrik nayo aya, tatang. Panagriknak nga raw, kat kaslamataya kaon. Anya? Panagriknak kat kasladya ko naganggaangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga raw dan dayta mapaspasamak kada kayo, tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha? Awan mo't paggatang ko iti agas ko. Urayik latan ang mauyos ti biyag ko. Awan ti tatang mo, nunataya kon. Anya lakit din ni tatang. Di man sa unti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunot yu laang dayta. Ay, mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko, uwe na anak ko. Agsardeng ti pitik ti puso. Anya? Ay, no kaya't yu ang makita dakpaya si bibiyag. Ikandak iti igatang ko, iti agas ko. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yu iti agas yo. Yak kaya't amatay kayo. Masya anak kinanggal teriyo, kasinsin wena. At dagayam sakit na nga anxiety. Wan ka nung arod kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan amuak nga adagayam sakit ni tatang nga anxiety. Inapuno na, kasinsin wena. Inikakmot iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas, mabutbuteng kanulatan. Gasta mo ti imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no ti pitik ti puso na. Saan analaka da ita sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Teryo ti sakit na nga anxiety? Madadail laki di, tilimbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa ti Riyaw. At dangarod sakit ko, urang bakat. Anya, day tamanan sakit mo ti ibagbagam kanyak ti Riyaw. At dangarod sakit ko, nga anxiety. Kunkunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kanta kuyugan na amapan aglaba ijay karayan. Ay, mabuto nga karumuar, urang bakat. Anya, apaya kabutang mo ti rumuar? At dangarod sakit ko, nga anxiety. Ansayati. Day talatan ti ibagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At dangarod sakit Pustown! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manan nga da sakit mau nga ansayati. Tulungan nakit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manjak. Anya ko matipagmadyam ti Riyaw. At dangarod sakit ko. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit am nga ibaga nga da sakit mau. Salbag ka. Ay day tati sintumas ti sakit Neta, ko nga. Ha! Day ko. Sumipad ka. Kumugtar ka pa. Ay nagsagay. Naliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe, hadda ngamin sakit ko. Ha? Ada sakit mo kunam? Nakaro pare, makapatay asakit. Nena, hanya kumangay day ta sakit paray. Nadagsen asakit pare.
Anya karon day ta sakit, paritiryaw. Anxiety. Ha? Saya ti kunam. Anya kumaday ta asakit. Sakit iti panunod, pare Felipe. Ha? Makarik naak iti panagbutang. Anya, nukas ta, adan bagbagtit mo. Isa baka? Awan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapul ka. Anya kay aklase ti agas day ta paray. Mala, iya si Dagmaw, tilapayag ba, tayarasaas ko ti agas na. Paray. Denggagaw. Ha? Naitamo lang kayam ti agas mo paray. Ay umay ka nga runang, tasakaw ti makamu agumatang. Ay, let's go, pare Felipe! Ay, dua pa'y abuti ti arak sibang ni pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayad si Mang. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Agbayad kayo kidain tanay, nabarbarte kayaw na. Kabaalan mi pa'y ti aginom sibang. Da nagbunay. Mangted ka kide iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Pare tiryaw. Kasalunan nga. Matay kalaki din, kurang di doses ti agas mo. Wan garon, pare Felipe. Nasken matumar ko ti husto a doses ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagabin sakit ko, si Mang. Anya ti sakit mo tiryaw. Anxiety. Anya? Wen, si Mang. Kat arak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya? Kasano asaan nga agsakit ti ulam, kaya nabarbarte ka simbang pet itirabi ay. Di mo pa yan kaya't di mo pa nagtrabaho. Anya lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akmat Anya ko matitrabaham. Karpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam teriyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko, urang bakay. Anya? Agtrab-trabaho ka iti panunot mau. Kasano ko manapasamak dayta? Sintumas dayta ti sakit ko nga anxiety. Anya? Ansaya ti mananti bagbagam teriyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas mau. Jak nga rod malapdan ti overthinking urang bakay. Anya mananday ta nga overthinking nga ibagbagam teriyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom teriyaw. Agkakanat nagita ibagbagam. Ada nga rod sakit ko. Puston! Di mundakdakamatan nga da sakit mong anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay. Kamustan terik na manggal teriyaw? Agsaksakit ka kaliban? Kimaraw ti sakit ko ba ni kanakan? Ayan ti kayo sawan anggal. Natinakan na depression ti sakit ko baraw. Asos, delikado nga rodan, ano na danggayon iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko baraw. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas.
Anya. Nagbalina na 5 times a day, ti panagtumar ko iti agas ba ni Barok? Sapay awan ni gatang ko ti agas ka. Ay. Matayak tulatan Saan anggal? Di mo ipalubos ang matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ay sigurado ka, Barok? Walang girl. Awanan ti sabaling agtitinulaw. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agyaman na karoon ano ka sa bani, Barok. Ay, nagsingpot ka, kanakaan. Nagaduma ti bisita dagiti agkasar a kaaruba. Madlaw abak nang dagiti daduma. Gapo iti panagkaw-kawas da. Ha? Ay sus, ni tatang di agsarsala ay salunan Kat, ay madlaw na barbarta. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan dagiti tattao. Sabay nagalas tila nga nang agsalsala. Ni maragragan di sapin na. Agawit ang tatang. Di kayo mangibaba initi kasaran. Buy-buyahan na kayo nagiti bisitang agsasala. Di nagmanlapdan nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawit kayong tatang. Di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, sus, tatang. Maragragan ti sapin nyo. Sapay, awan brief nyo. Ay, nakababain at talaga. Naragrag mo nga agpaisun ti sapin ko, anak ko. Naragragan. Mangibabain ka, Tiriyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas latutpek nga iduldulin mau. Anya lakit din ni bakat. Anya lakit din ni bakat. Day talatan agbarbar tagtiar aramidam, Tiriyaw. Ibabain mo pa yun tibagay, medyo kasaran. Nabarte kag ngaraw bakat. Kita manday talangam. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagarter ti sapin mau. Anya lakit din bakat. Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takasla agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablabam amurang yung kinitatang, nanang. Hay, sinalbag day jay nga amam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawan ngamjak pa'y nakaluto iti pangaldawan may. Ni ko matatangan atin nagluto iti pangaldawan nyo, nanang. Ay na anak ko. Jak lamanam namang agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw kan agid-idda ti aramida na ijabalay. Atew na pa yun jay inutel a tao. Nanang. Nauma ako, nuwe na anak ko. Syaklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga amam. Ala, siya akong ti mangitulo iti lablabaan nyo, nanang. Inki agluto iti pangaldawan nyo, kinitatang. May samot at tilapia ti imprito masidaan ta urang bakat. Wan, gaputaday talaang ti kabailan di kwartak agatangan. Anya? Jay laang kagudwa abagi na ti sidaan ta. Sidaan tanto manen numalam di kagudwa na. What? May salang rutin at tilapia? Gudwa ang bay? Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagi ti sidaan ta itateriyaw.
Ay na, sinalbag na laklakayan. Nakaturog manan dito yung sofa. Nagpigsa pa'y tiurok na. Agkay warapay nagitibado na dito yung sala. Di na pa'y amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga arabiden na. Aywan, amo konti aramidag. Mayat daytoy anapanunot ko nga aramiday. Orang bakat, kaya ko... Apa yan orang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matam. Kaslamasan sa niban ka iti dagis nga espirita. Ay, sos! Ay, ngir ka mo tinakasla asaw. Ay, orang! Anya ka rin di mapaspasabakan ka. Panagrik nakit kaslak matan asaw. Anya! Ano mo ba? Anay ka! Ay, kinagat mo mo tantitakit ka. Anay ka! Anay saan? Ay, di nakagat ka. Ay, tumaraya ka. Taray, tariyo! Taray! Ay, nawina na ka. Ay, tulugan na. Apa yung tatang? Nagtartaray kayo mo't ni masidag dito balay. Apa yung agdardara ni katakyagyo? Ay, ninanang mo anak ko. Apa yung ninanang tatang? Ay, nagbalinan nga asaw. Ano? Kasano kumanap pa samak dito? Ay, kaslagtiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Anya? Apay akinagat yun ni tatang nanang. Gonggo na. Dayjay ti maganab tinalaing agpambar. Ibagbaga na nga dasakit na nga ansayat tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dayjay ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Orang, nakimbag ka ka din. Rabiin, rabiuna yan, maturog tan. Payan orang, agmimiyaw ka matay. Panagrik na katkasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo sa rupak orang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamot. Anay ko manan orang. Bakit kinaramutan manan ti rupak. Apay nga, nagbalin ka mo sa napusa. O anya, amom itantirik na ti malukluko ti riyaw. No ada sakit mo nga ansayat adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, ustaw, orang bakit ustaw? Ay, pakawanan na kun. Kun naglaing nga da sakit ko nga ansayat Kun naglaing da jay. Ay, ijak mo tandagin umiti arak. Ay, tulungan kan tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kaun, orang bakit. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.